Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Pelatih Timnas Indonesia Kluivert membocorkan target bersama skuad Garuda dalam wawancara bersama jurnalis olahraga asal Italia Fabrizio Romano. Kluivert yakin bersama Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Kepada Fabrizio, Kluivert menjelaskan antusiasmenya untuk melatih skuad Garuda. Dalam wawancara itu, Kluivert juga menjelaskan misinya bersama Timnas Indonesia. Ia akan membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kluivert mengaku sangat bersemangat untuk berkontribusi pada kemajuan Timnas Indonesia dan sudah menantikan untuk bekerja sama dengan semua orang di Timnas. Selain pelatih dan pemain, Kluivert pun menyinggung pentingnya pendukung atau supporter. Indonesia kini berada di grup C kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026. Indonesia berada di posisi ketiga dengan raihan 6 poin sama dengan Arab Saudi, Tiongkok, dan Bahrain. Skuad Garuda hanya tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua dan berjarak 10 poin dari Jepang di posisi teratas. Dengan sisa 4 pertandingan, 2 diantaranya pertandingan di kandang, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka. So Patrick wanted to ask you your ambition, your mission as the head coach of Indonesia. What do you want to achieve with them? Well, the mission is, of course, to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. And what about the team, Patrick? Do you have everything in place? What's the planning about that? Well, as everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course.